Dok je u pojedinim gradovima u Srbiji proglašena vanredna situacija zbog nedovoljnih količina vode i vrše delimične restrikcije, proverili smo kakva je situacija u gradu Zrenjaninu. I pored konstantno visokih temperatura i činjenice se nalazimo u trećem talasu tropskih vrućina, vodosnabdevanje i u gradu i u naseljenim mestima je stabilno i uredno sa dovoljnom količinom vode stabilnog pritiska. Rezultat toga je pre svega kontinuirano i dugogodišnje ulaganje u izvorišta kako u gradu, tako i u naseljenim mestima i uopšte u vodovodne sisteme i u gradu i u naseljenim mestima. Rezultat kvalitetnog pritiska vode u mreži u gradu je i činjenica da je veći deo od 20 km novih vodovodnih cevi već u funkciji i na taj način smo u velikoj meri smanjili gubitke vode u mreži i omogućili, kao što sam rekao, stabilan pritisak vode u mreži. Ulaganje u kompletnu vodovodnu mrežu u gradu Zrenjaninu i naseljenim mestima se nastavljaju. Nastavljaju se i dalje ulaganje u vodovodne sisteme u gradu i u naseljenim mestima. U gradu se trenutno vrši automatizacija izvorišta, nakon čega ćemo imati jedno od najsavremenijih sistema za praćenje, kontrolu i upravljanje izvorištima u Srbiji i takođe biće izvršeno i bušenje 6 novih bunara na izvorištu u gradu, a počelo je i bušenje bunara u 5 naseljenih mesta u Kleku, Čenti, Knićaninu, Mihajlovu i Lazarevu i očekujemo da u narednih mesec i po dana svi ti bunari budu i u funkciji. U pojedinim naseljenim mestima je dolazilo do pada pritiska vode, naročito u večernjim časovima. Rezultat toga je, da kažemo, neracionalna upotreba vode, odnosno navodnjavanje bašti. I iz tog razloga apelujemo na korisnike kako u gradu, tako i u naseljenim mestima da racionalno troše vodu kako bi se postojeći sistem vodosnabdevanja održao i kako bi vode bilo u dovoljnim količinama, bez obzira da li korisnici žive u objektima individualnog stanovanja ili u višespratnicama. Znači, na taj način ćemo omogućiti da svi imaju dovoljne količine vode stabilnog pritiska. Neracionalnu potrošnju, odnosno za polivanje betonskih i zelenih površina, punjenje bazena i navodnjavanje bašti treba izbegavati, naročito u momentima kada je potrošnja najveća, odnosno u špicevima potrošnja, to je rano ujutru i periodu između 18 i 22 časa. U određenim situacijama dolazilo je do kratkotrajnog prekida vodosnabdevanja. Određeni problemi u vodosnabdevanju, u vidu prekida vodosnabdevanja u gradu su se javljali samo kada su u pitanju havarije na mreži, znači u proseku je to bilo 3 do 4 časa prekida vodosnabdevanja dok se sam kvar ne sanira, a bez vode su ostajali reon u neposrednoj blizini mesta kvara, dakle ili ta ulica, 2 ulice, deo naselja, znači ne više od toga. I dolazilo je samo do prekida vodosnabdevanja zbog radova na izgradnji nove vodovodne mreže, odnosno zameni postojeće vodovodne mreže. Iskoristio priliku da obavestimo stanovnike ulica Cara Dušana od Magistrale do Savezničke, zatim Savezničke dela Ive Lole Ribara od Savezničke do Magistrale, Petefijeve i Obilićeve, da je završena izgradnja nove vodovodne mreže, da su naši radnici priveli mrežu, odnosno priključke, do dela koji održava vodovod i kanalizacija i da su korisnici koji nisu prilagodili svoju unutrašnju instalaciju novoj instalaciji, da to učine do kraja avgusta meseca, jer će u septembru mesecu biti izvršeno gašenje stare mreže i puštanje u rad nove mreže. U narednom periodu izvodit će se po predviđenom planu i dinamici radovi na unapređenju sistema vodosnabdevanja na celoj teritoriji grada Zrenjanina.